Kunabantu abanenkinga la abaxaye kakhulu ngendaba zamagobongo. Umuntu ohlushwa igobongo la ekhaya monenkinga nje ukuthi nohlushwa abantu abadala kade wawuhamba igobongo lesi igobongo dethi into zakhe azivuleki kumnyama kwasha kwacema ngathi uvalwe igobongo. Igobongo la ekhaya siyakwazi ukuthi silenze kodwa kunegobongo ngifuna ukuthi ngilichaze ngoba phela mawenzela umuntu igobongo liyabiza igobongo. Uma uyohlola kuthiwa unesichitho unani kanti uhlushwa yini uhlushwa isambulo ufuna umbulwa le ngubo le owazala uyimbethe le ekufumbathisa ini inhlanhla yakhe inkinga amandla awekho. Ngiyakwenzela mina ithempura lesambulo ngikwiselwandle uphatha nje ubisi uphatha icoke uphatha ushukela obrown uphatha ubisi uphatha icoke uphatha ushukela obrown uphatha impepho yamawele. Masikhuluma ngempepho yamawele sikhuluma ngale mpepho lenje. Le mpepho yena mpepho eyinjula la ekhaya esisebenzisayo isusa kuwena wedwa angeke izikhoste. Masifuna ukulungisa indaba into enjengaleyo wena nje uphatha nansi into uphatha nje ulimi lengulube uphatha isibindi senkomo esinegazi uphatha inkukhu emhlophe kuphela. Mina ngiyazi into ezobe sengizenzana ngiyazi khona usefuna ukuthi ngiyiqedele ngisho ukuthi yini nani okunye okulandelayo cha siyivala nje lapho phatha lezi zinto lezi bese emveni kwalokho ke sengiyafika ufika lezi bese ngenza insebenzo ethize bese hamba siyomba umgodi ngaphandle siyoyingcwaba lento leya ekhuza le yamanzi amewanye lento yomdliwa kuwena bese siyacupha ukuthi ngama kuthiwa ubani ogadlayo okanye ovala izinto zakho manje kuvalekene okanye into yakushaya ngazo zibuyela kena same time lo. Siyabingelela kwinseke yesizwe TV1. Umashobane lokhulumayo uMntungwa osendaweni yaseMlazi kwaV. Namhlanje ke ngithi ke ngikhulume ngale nkinga le. Kunabantu abanenkinga la abaxaye kakhulu ngendaba zamagobongo. Umuntu ohlushwa igobongo la ekhaya monenkinga nje ukuthi nohlushwa abantu abadala kade wawuhamba igobongo lesi igobongo dethi into zakhe azivuleki kumnyama kwasha kwacema ngathi uvalwe igobongo. Igobongo la ekhaya siyakwazi ukuthi silenze kodwa kunegobongo ngifuna ukuthi ngilichaze ngoba phela mawenzela umuntu igobongo liyabiza igobongo. Igobongo lidinga ini lidinga imbuzi ey'ntathu mawenzela umuntu kufanele kube khona imbuzi ey'ntathu kuphinde kuzoba khona ini inkomo kadokotela. Lo muntu esikhuluma ngayo akasebenzi kodwa ufuna ini ufuna ukwenzela igobongo akasebenzi lo muntu lo akanayo imali kodwa igobongo liyamhlupha and livalile impilo yakhe lo muntu lo. Simsiza kanjani lo muntu ngeyasimenzisa igobongo ekubeni imali engena uzoyithenga ngani imbuzi ezintathu uzozithenga ngani imali kadokotela le uzoyithatha kuphi? La ekhaya likhona igobongo la ekhaya eliyi-temporary yabona igobongo eliyi-temporary ukuthi kuphushe impilo yakhe isikhashana ikwazi ukuqaqeka igashuke uthole umsebenzi usebenze bese uma ususebenza usungalungisa leli igobongo langempela leli lifunwa abantu abadala. Leli igobongo eliyi-temporary lisetshenziswa kanjani na? Ufika nje la ekhaya uphatha nje inkukhu ezimbili ezimhlophe la mawenza igobongo eliyi-temporary. Ngiqale ngiyakuhlanza ngale yodwa kuqala inkukhu bese kuthi le esibili sengiyakwethula kulabantu bala ekhaya laba engisebenza ngaba bangena kimi ngithi nangu umntwana into zakhe zivalekile udinga igobongo ngicela simncengise ngaleli igobongo leli elithize. Lelo igobongo lelo lala ekhaya lelo kuthiwa umxolisi igama lalo. Yabona wena ukade ikuhlupha seyihlala isikhathi eside kuwena ikuhlupha ngikwenzela igobongo leli kuthiwa umxolisi. Yabona suke sehlisa imoya le yabantu abadala lesiphakeme kakhulu kuwena sidalela inkinga kudalela izitha waphela umsebenzi okanye ukwazi wasebenza phambilini kube kuningi nje okwenzeka kuwena mawusukuna le inkinga le bese kugudlisa lo mxolisi udle izinsuku zibe ngake zibe u14 days udle umxolisi bese mawusuphothula umxolisi wakho uthola nje inkukhu eyingqoqo uthola iqhude libomvu uthole isikhukazi semhlophe angithi ayibona le ndaba bese ke lapho ke usuyayiphothuliswa ke manje uma usuyiphothuliswa kunosiko lakho engeke ngize ngulubalule lapho iTV ukuthi siyenza kanjani mase siliphothula ulidla nje 14 days uma uqeda kudla lelo gobongo lelo kukhona uyinhlanga ezithize mina engizifaka kuwena egazini ngizitshale ukuthi lento njengoba sesiyenzile ke manje inhlanhla mayimukeleke kuwena emzimbeni wakho bese into zakho ziyaqala ziyaphuma ziyakhanya ukwazi impilo ukuthi uyibone
uyabona ngikhuluma ngezinto lezi ezilula zokuthi umuntu uma esuke ebanjwe inkinga edinga edlozini kodwa manje amandla okwenza lento awekho ikhona indlela elula lapha Khumalo esenza ngayo ukuthi umuntu akwazi ukusizakala ebese sibuyela ngapha ke futhi sisazogcila nje kulento yedlozi ngoba abantu abaningi izinto zedlozi sibaxakile ngeze ngiqamba mangende futhi kuyabiza ukulungisa into zomsamo ebese sibuyela lana ke kulomuntu osuke nenkinga la yesambulo ukuthola umuntu owazalwe mbethe umuntu owazalwe mbethe ikhona indlela yokuthi enzelwe futhi isambulo esitemporary ake manje ngifuna ukuthi manje nginangiphilisa abantu wabantu imali ayikho imali njengoba nalenkinga vele akazokwazi uthabe nemali uma unenkinga yesambulo into ofanele uqala uyazi ukuqala angeke uma uthi uyinsizwa abantu besifazane kuwena uthana nomuntu namhlanje nihlukane naye uyabona uthola umsebenzi namhlanje kusasa uyaphuma umsebenzi futhi ungaxoshwanga vele kufika isikhenekhene nje ukhathala umsebenzi vele ukuthi uyeke nje uyabona uphinde futhi lento ikhande lisidini ebantwini ube nesigcwaqo nje ebantwini uthi uma uyohlola kuthi unesichitho unani kanti uhlushwa yini uhlushwa isambulo ufumbulwa le ngubo le owazala uyimbethe le efumbathisa ini inhlanhla yakhe inkinga amandla awekho ngiyakwenzela mina itemporary lesambulo ngikwiselwandle uphatha nje ubisi uphatha icoke uphatha ushukela obrown uphatha ubisi uphatha icoke uphatha ushukela obrown uphatha impepho yamawele masikhuluma impepho yamawele sikhuluma ngale mpepho lenje lempepho impepho eyinjula la ekhaya esisebenzisayo ekulungiseleni abantu izinto zikhona impepho ezihlukahlukene kodwa la ekhaya nempepho yokuphila le esisebenzisayo uma sivulela abantu izinto eyisuke iqondene nani nomsamo kanye isuke iqondene nani nesidalwa ukuze sikwazi ukubuyisela kuwena ubudalwa obumhlophe obunenhlanhla sibuyele lana ngiyokuthatha mina nalezi zinto lezi uphatha le nkukhu emhlophe uphathe amaqanda uphatha ubisi uphatha icoke bese uphatha impepho yamawele siyahamba siyolwandle uphathe ibhakede lo-20 litha uphathe ibhakede lo-5 litha ngiyokwenzela lapho ngiyokwenzela isambulo esiyi-temporary ukuthi ukwazi ukuthi ungulwe le ngubo le bese uyakwazi ukuthi inhlanhla yakhe ivuleke ukwazi ukuthi uphile impilo njengabanye abantu ngiyakuthatha manje isikalo sami ngiqale manje ngiyakhuleka kuqala ngithandaza ngibiza ingilozi ngilayithe zami izibane kuqala nginxuse abantu bakithi bese ngiyaphahla ngempuphu nokuza noshukela obrown nesinifu ngiphahle bese ngibiza abantu bese bayasondela bese besondele ngiqale ngiyosibhabhadisa mina kuqala ngiyongena mina emanzini ekuqala emveni kokuba bese ngilanda wena sengiyokufaka emanzini angakugezi ngalezi zinto kade ngizibala sengiyokufaka wena emanzini ke manje kuqala ngikuphakamise ingilozi kuwena akekho umuntu ongenazi isithunywa kuyokuthi phela isithunywa sakho nasifakwe sihlaliswe ukuthi senzeni emzimbeni kodwa akekho umuntu ongenazi isithunywa emzimbeni wakhe ngiyokubhabhadisa manje ngiphakamisa ini manje isithunywa uma ngiphakamisa lesithunywa esikuze mase ngiqala sengivusa lento yakho yokuthi wazala umbethe seyiyafika yahlangana nesithunywa yaxhumana kanje bese bexoxa indaba eyodwa bobabili abantu lapho ukuthi manje inhlanhla yomuntu lona nje wasesela njengamanje siyivula kanjani masuka nawe ubhabhadisweni lwandle bese ngihlanganisa zonke into engizibala manje ngisihlanganisela kuphi leli bhakede lo-20 litha ngithemba liphatha hlanganisa le bhakede leli zonke into lezi bese manje ngiyakuthatha mina ngiyakugeza ke manje ngalezi zinto lezi lamaqanda lawa amagobolondo akhona fale angakhishwa la phakathi ngoba ngithi uyazi ukuthi ingane mayizalwa umuntu uma esasesiswini ngaphakathi kunina usuke ehleli entweni enjengale qanda so uma usunenkinga yesambulo kubalulekile ukuthi mangivulela isambulo setemporary file bekhona iqanda ingane mayiphuma kunina iyenza njani fale incele ini ubisi so kubalulekile ukuthi ubisi lube khona kulento esiyenza la yangithi yebo le ndaba so seseyihlanganisa ka yonke into bese sithatha le nkukhu emhlophe yona isisebenza kuphi ke manje base ngibele konke lokho inkukhu emhlophe isebenza kuphi na isikwazi manje ukuthi ihlanganise zonke lento lezi bese iyazivusa esikhathoni usuyogeza lento isivuswa kuwena egazini kuwena manje le ngubo le owazala uyembethe sesiyihlambulula seyiklina ukuthi manje igeze kibe emhlophe ikwazi ukuthi kuwena manje iveze inhlanhla mawusubuya ke usuqeda kugeza awusigezele lwandle manje sekubhabhadisa kuphela ukugezela nje ngaphandle zikhona indawo eziyihlane le ndawo ngisebenzisayo lapho lwandle ugezela nje ngaphandle kuleyo ndawo bese usuyabuya sewulayithe izibane eziyisihlanu ngaphambi kwalolu khambo lumhlophe lesambulo uyaliphahla khona la ulwandle lokhambo luphahla lolwandle bese uyalithatha lokhamba lolu kanye lezi zibani zakho leli usuhamba nakho manje usuye ekhaya ukusebenzisa 7 days lento ekhaya uyaludla lokhamba 7 days uyaludla lokhamba 7 days ekhaya mawusuqeda ukuludla 7 days lokhamba lolu usuyalithatha lokhamba lolu usuyogeza ngalo emfuleni ohamba ume phakathi nomfula
ulethe lezi zibani lezi osebeni lomfula ushisa impepho uthela isinempu phahle ngempuphu ngoba achazela abayidinga ukuthi uphahla kanjani ngempuphu onye ngelanga sobafundisa abantu ukuthi kuphahlwa kanjani ngempuphu nekuza nesinempu noshukela brown kodwa uphahla ngalezo zinto lezo bese kuyila ungena ngaphakathi emanzini usuyazihlambulula ke manje ngalo lolu khamba lolu bese ke manje isambulo sakho sesenzekile lapho esiyi-temporary lesambulo lesizokufuna imbuzi eziningi awunayo imali okukhulu uma uqala nje uthi unenkinga yesambulo leyo nto iqala ku-7,000 awusebenzi uzothatha ku-7,000 yabona kanti le temporary yakhona angeke ize kufike ngisho 4,000 makuthiwa uyayenza kodwa angeke ngize ngiyibale ilokhuzana inani lakho inani kodwa ayikazi izifisho na 4,000 ngoba suke sisebenza nomuntu osuke exakekile enenkinga uyabona bese sibuya ke siza la manje kulabantu laba abathwasa abantu abethwasa baphuma bangasebenza yabona so umuntu uyakhona ukuthamba othwasa limkhiphile ngempela futhi idlozi mayefike enyangeni inyanga bekhona ezinye izinto engazenzi kuyena okanye imncisho ulwazi oluthize asazi kusuke kwenziwa kodwa kukhona abantu ngibheka naleyo nkinga bese ngibasizile abantu kuleyo nto leyo mina ngikunikeza izinto zosebenzisa ekhaya angiqalisi phansi intwaso ngoba vele usuthwasile imithi sewuyayazi akekho umuntu ngathi manje futhi uthwasela lapha phela futhi wabuza uthwasa nangaba cha mina ngiyovusa lento yakhe segazini le kuyona oyakhipha mhlawumbe wayahamba wayakungcoba okanye wahamba wayakublosa okanye wayakubani lo kade kuthwasisa ngalo sikhathi leso wasekushiya halfway mina ngizoxhuma la agcina khona bese ngikunikeza ke manje mina ukhamba lwabantu ukuthi abantu beze phela manje udlozi likhiphile wawuthwasa fela manje idlozi phela ukwazi ukujwayela umsebenzi abantu fele bangene nginikeza ukhamba lwabantu bese ngikunikeza isibungu sakhona ilihamba isibungu lesihamba nebhodlela ozoligqiba phambi komnyango wesikolo sakho lo khamba lisetshenziswa ngendlela ehlukile alifani nokhamba losuku uthwasa ngalo ngisuke siyovula straight khona ukhiye futhi kusuke kahle kahle lokho ukhamba ukhiye lo ngifuna ngokunikeza ukhiye mina umsebenzi mase ngikwenzela ukhamba ngokunikeza ukhiye umsebenzi manje sivula lo msebenzi wakho nako ukhiye manje phuma ke ndoda uhambe uyosebenza kodwa iphuma ke mama uhambe uyosebenza uyidla 14 days bese uyabuya uzeki bese na ukukhandela inhlanga zemali phela abantu basebefikile phela akufanele abantu bafike bese uyalamba wena febe bafike abantu bese beshiya umcebo kwena bashiya imali na futhi mabeshele bayishiya imali bethokozile la ukuthi bayishiya nje bayishiye bethokozile bewubona umsebenzi ukuthi cha umsebenzi uwenzile ngempela lo uyenza nje lento lo 14 days uma ukuthi wathwasa waphuma kwangalunga bese kuba yilabantu laba abanalenkinga le enansi lento yakhona bathi umdliwa ngila ngigxile kakhulu manje la into enzomsamo kahle kahle ngoba ngifuna ukuthi izinto ezabantu abaningi bahambe edukiseka kuzona kakhulu badliwe imali engaka enkulu imali khipha inkomo khipha imbuzi mina ngiyakwenzela zonke ngikwenzela ngeinkukhu wena mawusu ubuye usufuna ukuzokwenza lokho kuyi-original kuyimpila yakhona bese ke sewuhlanganise kahle vele amandla sewukhona amandla sekunikizile sewuyasebenza uyabuya ulungisa into yakho ngendlela yakho neqoqo uyabona sesizobuya manje sizokhuluma ngalento lekuthiwa umdliwa sikhulume ngento ekuthiwa amanzi amnyama lento yamanzi amnyama mayivela isuke ivela kanjani na kuyenzeka ukuthi ekhaya kunomuntu oyekade ephathe ikhwama izimbi wayithakatha okanye kunomuntu ekhaya oyekade eyinyanga esebenza abantu kodwa manje ikhwama zakhe zenokungcola zazingekho zinhle uyabona so vele uma sihleli kanje akuyona imithi emihle kodwa isuke ikhona la endlini umuntu osuke esebenza ngabantu vele unezikhwama ezimbili so uma kuthiwa ngihamba nafanele abantu bahambe bangihlambulule mangasekho kube khona izikhwama ezithize ezivalwa ukuze mangibuye ekhaya ngizoba idlozi elimhlophe ngingabuye ekhaya ngifike ngizovala uyabona so umdliwa uqhamuka lana umdliwa nyamanzi amnyama umuntu oyekade ethakatha ekhaya okanye umuntu oyekade ezinyanga kwanye isangoma enezinto ezithize eyisebenzisa futhi ezinye ezinobumnyama phakathi so uma engasekho umuntu uyabuye efika ekhaya ezovala ufika manje kanje esangweni akukho kuhle okungenayo okanye kube khona umuntu ozoniphehlela ukhamba lamanzi amnyama ekhaya ukuthi into zeni zingabonakali nje zithule nje zidunga bikhona into ekhanyayo so uma unaleyo nkinga ayibizi ukuthi wena mhlawumbe singazithiwa sihlanganisa umndeni uwonke wasekhaya ukuthi manje sizovala amanzi amnyama ngenzeka ukuthi ekhaya mhlawumbe senihleli ngokungizwana ekhaya ukwazi ungathatha ulokhuzana ubalume wakho nithatha uanti wakho ukuthi manje nihambile naphuma kwathiwa kunamanzi amnyama kodwa kade kuyohlola wena into efanele size abo sizokwenzana na into ezokwenzela ngizokwenzela into ukuthi wena lamanzi amnyama ngiwasuse kuwe wedwa uma sisusa emndenini wonke wasekhaya letho cost imali la 15 to 20,000 kodwa masisusa kuwena wedwa angeke izikhoste masifuna ukulungisa indaba into enjengaleyo wena nje uphatha nansi into uphatha nje ulimi lwengulube uphatha isibini senkomo esinegazi uphatha inkukhu emhlophe kuphela
mina ngiyazi into ezobe sengizenzana ngiyazi khona usefuna ukuthi ngiyiqedele ngisho ukuthi yini nani okunye okulandelayo cha siyivala nje lapho phatha lezi zinto lezi bese emveni kwalokho ke sengiyafika ufika lezi bese ngenza insebenze ethize bese hamba siyomba umgodi ngaphandle siyoyingcwaba lento leya ekhuza le yamanzi amewa lento omdliwa kuwena bese siyacupha ukuthi ngama kuthubani ogadlayo okanye ovala izinto zakho manje kuvalekene okanye into akushaya ngazo zibuyeleke na same time lo muntu angithi wabona bese ke uma usuvale umdlo bese kukunikeza umuthi ke wenhlanhla umdlo uvala namhlanje uhambe nomuthi wenhlanhla uyovula inhlanhla yakhe ekhaya sekuphelile lapho bese kuba abantu ke lana ke abake bakhale ngamadoda lawo ahle eduze kwabo la ekhaya igubhu khona kodwa lezi engihlezi nazo njengamanje abangani bami laba kukho njengathi mina mhlawumbe angisalala ebusuku okanye kuneyinkinga mhlawumbe enginazo okanye ethiwa fanele ngiyohlaba kunelunga lomndeni elifanele ehambe la into enjengaleyo la ekhaya sisebenzisa asisebenzisa into enjengaleyo la ekhaya uphiliswa abantu uma sengizokunikeza izinto ezokubulala okanye ezobulala ilunga lomndeni le mali othi wena uzoyifuna nje uzothatha lezi zinto lezi uzoyidla nobani sisebenzisa nje iqiniso kuphela la so la ngiqale nje ngala kuqala la ukuthi lona unegama elithanda ukuthi lithi ukujula kancane kodwa ngizolikhuluma nje la le ndoda eseduze kwami ubulili bakhona la ngeke uzubuqonde la uphethe ubulili obubili lo uyabona lo seduze kwami njengamanje umfazi onamasendelo seduze kwami njengamanje ophatha yonke into lo uyavika aphinda donsa akuvikele aphinda donsa angithi wabona so njengoba ngithi mina uyisilisa aphinde futhi abe isifazane ekhama ngene impi umuntu ovimba impuba nobaba uma kulanjiwe ekhaya umuntu oyebhodweni umuntu wesifazane yabo so kunezinto ezithize la ezithakiwe zahlanganisa ukuthi cha impi mayingena ekhaya uzofika yena futhi yena lo avike uma kulanjiwe ekhaya futhi wena futhi uzohamba futhi Holland umcebo ukuthi ekhaya kulale kuhleli uma usukuma umdinga lo akudingi into eningi kakhulu futhi akukho okuningi okwenziwayo ngiyakwenzela nje ukukhandele kodwa fanele usho ukusanesikhathi ukuthi udinga nanku umuntu ngikwenzele yena ngikwenzela mina lento ungekho na ngiyipheke lento ngiyipheke ngiyithathe uma ukuthi iyofaka entabeni ngiyifaka entabeni uthi iyofaka olwandle ngiyifaka olwandle uthi iyofaka ezizibeni ngiyifaka ezizibeni lezo sithuke ezithize bese ngiyakubiza uma iseyivuthiwe ngithi hayi no usungasonde uzothatha into yakho bese ke ngiqale nawe ngiyokuhlambulula kuqala uhlanjululwe ugezwe ugqunywe uma uqeda lapho ke emveni bese ngifaka izinhlanga ezizoxhumana nanansi indaba mase ufika naye ekhaya ikhona usiko lakhona ofathi uyingenise ngalo into nento inosiko lwayo kunosiko lakhona ofathi uyingenise ngayo lento le mase uyithathile uyayibona ndaba so uma sekuthiwa phela yonke into nento ephilayo iyadla la mase ufuna ukumphakela nje uphaka ushukela obrown phela wakuza ukuthi ushukela obrown ubulala abantu ushukela akekho umuntu ongawuthanda ushukela into lana ke nje uba nogazi bantwini uconsi phansi abantu bakuthanda ngapha la khona wena nje uhlezi nje kuninja abantu bakuthanda ube nogazi yonke into kuwena nje yonke into ehlezi usweet udla ushukela obrown nje kuphela lo brown sugar thatha into zakho azibekela phezulu ezingeni akanabo futhi umngozi bese siza kulongalana ke manje lo akaviki uyadonsa kuphela lo akaviki lutho lo uyadonsa kuphela lo imali yephepha lo udonsa imali nje kuphela imali yephepha udonsa imali nje kuphela so uma une business ngathi uyinhlobo nebusiness oyenzayo uyakusebenzela imali yephepha nebusiness osebenzayo imali yephepha yakusebenzela yena nje akadingi into eziningi kakhulu udla lokhuzana udla umhlakuve nothi udla into ezimbili umhlakuve nothi yena sidila nemali kuphela futhi ngiyakwazi ukuthi mina uma uthi cha mina mkhulu ngiyamsama imali yephepha angeke ngikwazi ukuthi ngihambe naye ngiyakwazi ukuthi mina ngithathe imali yephepha ngigeze ngaye ya ufike nje nekhuzana nekhemhlophe uphathe umbengo inyama ebomvu siyishise lenyama ebomvu bese sikhona usiko silenza ngale nyama le bese siyageza ngayo imali yephepha sithathe lelo khuzana sifaka ama-drop ambala akho imali yephepha bese sayithatha lento lena sihlanganise nemithi ethize bese kukhona imithi ozohamba futhi nawe uyogquma ngayo ehlanganiswe naye
akusebenzele engekho kuwena kodwa lokhu kube yilokhu kuba i-period engekho yindi kakhulu iyakwazi ukusebenzela mhlambe for 7 months uphinde kuye futhi uzoyivuselela uma uthi wena uthi isigubhu yasaba ngiyakwazi ukuthi ngikhandele mina into ozoyisebenzisa kodwa siyikhande ngathi isigubhu but kodwa singabi kuwena imali yephepha siyamazi ukuthi simeza ngalodle udonsa nje imali kuphela ngithatha ngikugeza ngaye ngiphinde futhi ngifake nenhlanga ezithize egazini kodwa ngeke ngifake inhlanga lezi ezizophuma kene phela mase ngifake inhlanga ephuma kene futhi wona kahle ukuthi usunesigubhu vele uyabona so nesikhumbule kuneyinhlanga ezithize mina engizosikhanda ukuthi lo muthi lo engizothatha ngithi nje ngizohlanganisa nje kanje nalamafutha aphuma kene imali yephepha ukuthi mawusuqhuma ngalo muthi noma usugeza ngawo bese iyaxhuma lento nemali yephepha uthi mawukhuluma wena uthi imali yephepha ngifuna 1 no 2 no 3 ebese yakwenzela usabela ela ekhaya akwenzele ebese kuba ukuthi ke uma unebhizinisi lakho ufuna ukuthi lingandingi lingalokhu liwa livuka khona umkhumbekano phela uyabona noma wathi mhlawumbe ubroke kodwa uma ubothi into noma uvalekile kodwa ungavaleki uze ugcina manje sogcina sewufuna ukuphuma uye komakhelwane uyocela ukuthiza lo mkhumbekano ubamba ukuthi into zakho zingaziki hlobo bayakuthakatha bantshontsha into zakho betshontsha mhlawumbe mayetshontsha into ezithize kuwena mhlawumbe uzoswela mhlawumbe uhambe uyoboleka imali emabhenki kanjani la azathatha ngisho imoto yakho uqobo kodwa ngeke uze kwenza isha ngathiwa baze bashise mhlawumbe isitolo sakho naso ngeke uzuzike wena nayo umkhumbekano lo uyisekelo lo straight uyena nje uyisekelo nje sempilo uyabona yizo nje izinto lezi ezikhona la ekhaya nje zokusebenza zokuphila bese kuzoba yilokhu uzana isibunge leso okanye ngithi ibaso lesi sibunge lesi bashisa bawune business shisa ekseni shisa ntambama sihamba nomuthi wakhona ukuchela nokuqhuba wena moshisa isibunge fana nawe sixhumana nawe egazi ngavele ushisa isibunge bengithathe nje umuntu ole eminyango ngithi ngicela ungishisele naso isibunge ngasize sidonse into ofuna ukuxhumana nawe into zayikhanqa ngixhumanise nawe uqala iphile kuwena uthi wena uyoyishisa vele kuwena iyaphila straight egazini khona kuwe yabo ngiyakwe umuntu onesitolo ngiyabenze noma kuthiwa nayo libi business isibungu nje sikhona uma ukuthi la uyabo ukuthi ngeke uzoqualify noma uyasaba nanokugezwa nangalona ke mose sigeza ngalo futhi uyasaba ayikho inkinga ngiyakunikeza nawe lo bese ke kuba khona ke nangu umunye futhi uma ukuthi isigubhu futhi uyasaba nangu umunye khona lo nawo usebenza nje ngasigubhu kodwa kusona isigubhu unamandla futhi amandla khona ngeke azalingane insena wesigubhu unamandla naye alingene yena futhi yabona so into zale ekhaya izona nje lezi ezikhona nje ukuthi umuntu akwazi ukuphila kodwa cha la ukuthi kunezinto esezolala nawe okanye khona imigomo ethi izofathi uyilandela ekhaya imigomo khona ukuthi khumbula ukuthi umuntu uma esebenza fanele adle kwame ngasadla amandla azophela ilapho nje ukhumbula ukuthi umuntu uma elambile fanele adle uma engasadla amandla azophela and okunye uma ukade umuntu wesifazane fawuqala usihlambulule kuqala into ezithize ngizokutshela ukuthi sihlambula ngo1 no 2 no kuyila uqala uvukise neyophahla kula madoda ukhuluma amadoda akunikeza ukuthi ebese ubuka ukuthi ke okwesithathu la into yenza fawuhlala ngathi ungabuye nje ukuthi ushisa inyama nje egcineni uthunqa nje inyama nje egcineni ushisa inyama ngisho ngathiwa futhi uyishisela umsekhishi kodwa kunuka inyama nje kube nosi nje onuka egcekeni bayajabula uyabona injalo nje uma ukuthi umuntu oyithintelayo hlala ngathi ungabuye nje uthenga utshwala kuphuzu kube khona ugoloko la kube njalo nje akukho nje okunzima ngakhona ngathi mina mhlambe ngaxa kumuntu kulokho engisakuvezile ukhona okunye okusecini ngeke sikhulume ngakho namhlanje kodwa nje kulokho engisakuvezile ayakukho ngaxa kumuntu akukho ukubulala akukho kwenza ukuthi okwenza izinto eziseceleni bese ngibuyela ngapha ke la lolu ukhamba lwenhlanhla lo lokuvula inhlanhla yakho nje inhlanhla yakho mhlambe kade yavaleka la ngiyakunikeza lolu khamba lo ngendlela yakho wona nalo futhi olithatha ngayo lolu khamba lenhlanhla alifani negongo alifani nesambula alifani nekhamba lentwaso kodwa lona livula inhlanhla yakho nje straight inhlanhla yakho uthi phakame ikwazi ukuthi ibonakale lo uthi uyasebenza imali awuyiboni yakuphunyuka emsebenzini
okanye bokushintsha u100 kungathi imali yakho isivele yaphela nje yonke. Ukuphithizana nje kwezinto nje zempilo nje la uma unikeze la ngisho ipromotion emsebenzini uyayithola lolu khamba lo lwenhlanhla nje livula inhlanhla liphakamisa inhlanhla yakho lolu khamba lo kukhona usuku lakho olwenziwa bese ngakunika lolu khamba ehamba ulusebenzisa noma sewunalo endlini ekhaya kini ulimboza nje kanje awulivali ngezivalo bafanele liphefumule bakunabantu labaphila fanele liphefumule ufaka u5 nje ngaphansi kulona ufake ama70 phakathi bese sali kunento engifike ngikhandele ukhamba bese ngicontisela into ethize phakathi la ukuthi masuliphahla liphakamisa lelo kade udla iyangena kuwena ngaphakathi iphakamisa inhlanhla yakho khona injula yakho ukhambe impela kodwa lifana nezinye inkambi ejwayelekile kodwa wena livusa inhlanhla yakho. Ngicabanga nje ukuthi okwanamhlanje babukeli nje uphelile kona nje kahle kahle bengithi namhlanje ngifuna ukuthi ababukeli nje ngibavezele nje bona lokhu kwanamhlanje into zenhlanhla nje kuphela nezinto ezixaka abantu nje empilweni. Siyabonga.